Zami moun ka fè route nan nef la chale nou yo. Yo à peine paret là. Yo à peine paret là nan nef là mais yo. Camion full garçon là. Yo à peine paret là nan nef la chale là. Fè prudent moun ka fè route nan nef la chale. Yo à peine paret là. Gaye ap gaye là. Fè prudent s'il vous plaît moun ka fè route nan nef la chale. Te nèg yo campé ap ramasser moun nan machine ouais. 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 Il a ramassé mon ouais. Mwen kamyon la matya, sa charge moun a terre. China se la llevaron. Porque ya los carros públicos que pagan, entonces. Pero son Cruce, non cruce sa wana perdida. Ne yo kape na tous les deux boyo. Mbawon sin kawe parce téléphone mo mbay zumbu mwe. Sin kawe. Ou accident la même. Ne yo na tout. Men nek sa ki ama yo se yun na yo. Bon téléphérique là yo. Tout gon accident là et puis nèg yo tout campé là tout. A jacket yo. Y a vraie machine. Ti mesi, bon ou li pa bon matin là, ok? Mega Centro là, Mega Centro. Et si toutefois on a passé Mega Centro, on peut faire Mega Centro. Parce qu'actuellement là, on va rien. Mais il y a toujours fait prudent, ok? Toujours fait prudent. Mega Centro. Regardez, yo sous toute bol la rue devant l'église là, Regardez yo. Regardez yo campé à terre là. Regardez yo. Mais yo à terre. Mais yo. On va correct pas va être bon l'église là même. Estamos bien, gracias a Dios. Viviendo por la gracia de Dios. Usted ka kon se mati. Sud 27, tête frette. Uno se graduó en el 80, por ejemplo, en el 94, que estoy yo viendo en la escuela cuando tú lo hiciste en el centro, realmente no tiene mucha incidencia. Todo depende de la posición, pero de manera general no tiene incidencia. Pero sí hay empresas que tienen un formato muy antiguo, sí, que van exigiendo toda esa información. Sí, la tienen en una planilla, como dices, que no han actualizado, pero que realmente... Ahora, la temática es, le dice el vehículo. Puente Oncalo. Puente Oncalo, ok. Puente Oncalo. Ok, ma peine passer là. Mes machines, non? Ok, mes machines, non. Mes machines, non. Puente Oncalo.